Inshuti bavandimwe bakabagema TV twongeye twagarutse tubiseguyeho ubushize twagize akabazo kuri tekinike ntabwo amajwi yasohokaga neza. So nk'uko twari tumaze n'igihe tutagaragara kuri iyi TV, ni ukutwihanganira, cyari ikibazo cy'ubuzima ariko ubu ngubu twagarutse. So uyu munsi kuri Kabagema TV rero tugiye kuganira ibintu bitandukanye bigendanye na Afurika muri rusange, ariko birasaba ngo kugira ngo tubyumve birasaba ko buri wese atega amatwi. So dusubiye mu mateka inyuma kera, muzi ko Nowa akimara kuva mu nkuge, nyuma y'imperuka, uzi ko yabyaye urubyaro rwa Nowa harimo Jafeti, Shemu, Hamu na Kushi. So abo bana rero bose bahise bigabanya ibice byose byo ku isi. Dukomeje nk'urubyaro rwa Jafeti turusanga ubu ngubu uko mapu y'isi tuyizi, turusanga mu gice cy'Uburayi muri Europe ndetse n'amajyaruguru ya Aziya nk'Uburusiya, za Ukraine, za Ukraine, ibyo bihugu byose biri muri ako gace. So urubyaro rwa Shemu rero rwo turusanga mu Barabu. Uzi ko bafite uriya umubiri w'Abarabu, akenshi ubona ko udasa n'uyu nguyu w'abera bo muri ibyo bihugu twari tuvuze b'i Burayi. Tukahasanga mbese n'abantu bo muri Aziya ariko yo hagati ndetse n'iy'amajyepfo. Tukahasanga Abanyakanada ba original, apana abahari ubu ngubu, kuko Abanyakanada ba OG bafite ruriya ruhu rusa nkaho rugiye kumera nk'Abahinde, cyangwa se uruhu rumeze nk'urw'Abajapani cyangwa Abashinwa. Nibo Banyakanada ba original. n'Abanova America nabo bafite iyo shusho iteye gutyo. So urubyaro rwa Hamu rero narwo tukarusanga muri Afurika yo hagati, kuva mu majyepfo ya Libya, kuva muri Libya. Urumva ni rwa rubyaro rwa Shemu ruba muri Libya, ariko kuva mu majyepfo ya Libya, muri amajyepfo ya Sahara, uhereye kuri za Liberia ukamanuka ukagera muri Afurika hagati, ugana iburengerazuba bwa Afurika, ariho dusanga urwo rubyaro rwa Hamu. Ugakomeza muri Australia, amajyepfo ya Australia naho tuhasanga abo birabura, ari rwo rubyaro rwa Hamu, ndetse na South America. Ugakomeza no muri Amerika y'Amajyepfo rero naho za Costa Rica, muzi za Brazil, muzi za biriya bice byose byo kuri hafi na Amazon, usanga ari abantu batuye kuri uriya mugabane ari abirabura. So ikindi kintu rero ni uko hano urundi rubyaro twavugaho rwa Nowa ni urubyaro rwa Kushi. Urubyaro rwa Kushi rero turusanga muri Ethiopia, ndetse tukarusanga no mu bice byo muri Israel. So impamvu tugarutse kuri ibi bintu rero ni ibintu by'ingenzi, kandi abantu hari igihe tujya tubaho ariko tutazi amateka y'isi, se birava he, birajya he, cyangwa biteye gute. So murabona nk'uko nabaganije ubushize ku kiganiro kigendanye n'intambara ziri kuba. Hari intambara yatangiye muri 2020 ariyo ya corona. Intambara ya kabiri yakurikiyeho ni Uburusiya na Ukraine, hicomekamo intambara ya Israel na Hamas. Abantu benshi bazi ko muri Israel nta bintu bibaye, ariko wabonye ukuntu Hamas igihugu cyabo bagisenye, ubu ngubu cyagiye hasi. So intambara rero yagarutse mu gihugu cyo muri Afurika. So rero nk'uko uyu munsi tugiye kubigarukaho, nuko biravuga ngo ese Edeni yacu yaba itagiye, yaba nayo igiye kugeramo intambara, ishingiye ku bukungu cyangwa ishingiye ku mabuye y'agaciro. So abantu benshi muri iyi minsi muri kubona intambara zisa, cyangwa umwuka w'intambara usa nkaho uri gututumba muri Afurika yo hagati, arimo muri Congo, cyangwa mu burasirazuba bwa Congo. Ariko mbere ko tuyigeraho, muzi intambara yari iherutse mu burengerazuba bwa Afurika, hariya mu gihugu cya Ibrahim Traore,
muri Burkina Faso, muri Liberia, aho hantu hose muzi ko hari hayobowe n'Abafaransa, aribo bahakolonizaga muri nouveau koloni zabo, ariko uyu munsi babirukanyemo, ubu basubiye iwabo. So izo ntambara rero zari nkeya, ariko zisa nkaho zimukiye mo hagati muri Afurika. Urabizi ko intambara mbundi muri rusange ibi bihugu byakize cyangwa se bimaze igihe bikora ubucuruzi, intambara zirungura kurusha uko bakora biashara ya kila siku, ntabwo byunguka. Ariko intambara benshi hari igihe babona amaraso arameneka y'inzirakarengane, ba nyiri kubona imari bakayibona. Kubera iki ideni yacu tugiye kuyisamburiraho, cyangwa kubera iki ideni yacu ariyo igezweho, ko intambara ubu ngubu ariho igezweho. Impamvu urabona ku isi imitungo, isi iri gutera imbere, iri kuzamo n'ubwenge bwinshi. Ubu ngubu ikintu kigezweho nicyo bita artificial intelligence. Artificial intelligence irakorwa n'ubwenge, ni ubwenge karemano, ariko bushingiye ku mabuye y'agaciro, kuko ariho tekinoloji ntigeze. Ibihugu byose biri kurwanira iyo tekinoloji, ku buryo za tekinoloji twari dusanzwe tuzi ubu ngubu zisa nkaho zacitse amazi. Ubu kigezweho ni artificial intelligence. Nakubwira ko na artificial intelligence yakoreshejwe mu guhirika Syria, ziriya nyeshyamba, ku buryo bakoreshaga kwigana amajwi y'abajenerale ba perezida wa Syria, noneho artificial intelligence akaba ariyo ihamagara, ku buryo ibwira abasirikare ati mwabari aha n'aha, muhave mugende mujye kurinda aha n'aha. Bamara kuhava bakumva ngo inyeshyamba zahafashe zo muri Syria. So rero ibyo nibyo biri kugenda bikora henshi, ku buryo amajwi yiganwa nkaho ari umuyobozi wanyu, kandi artificial intelligence iri kubikora. Niho tekinoloji igeze. So kugira rero ngo bizarambe cyangwa se bifate igihe kinini, n'ubundi bizaganisha kuri ya ntambara bita Harmagedon. Harmagedon rero urabizi ko muri Afurika nta ntambara n'imwe yagakomotseho ngo ibe yakwira ku isi, ariko Afurika noneho nicyo gihe kigeze ngo have intambara ibe yakwira igere ku isi. Muzi ko muri Afurika intambara zaho akenshi ziba zishingiye mu kurwanira uduce cyangwa uturere, cyangwa kurwanira ubwoko hagati y'Ababantu n'Abanilotike, aho usanga bashyamiranye, ariko mu by'ukuri ni bene muntu umwe. Ni icyo kintu wenda kitari cyiza cy'imyumvire ya shitani, cyangwa se n'ababa babiri inyuma kubera izo nyungu za hato na hato. So impamvu tugiye kubigarukaho rero, ese niba ideni yacu ariyo igezweho mu kuba yasambuka cyangwa yasahurwa, cyangwa se yamera ukundi, ubundi kuki turi kubyita ideni? Mbere ko turebaho ideni yahoze n'impamvu yo kuba hagiye gusambuka, reka mbabwire ngo ideni, reka dusome muri Bible turebe ngo ibigize ideni yari igizwe n'ibiki. Muri Bible bavuga ko ideni yari irimo ibiki, cyangwa yari igizwe n'ibiki. So muri Bible hano baravuga ngo mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba. Mu ruhande rwa hehe? Rw'iburasirazuba. Iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge. Urumva, imezamo igiti, harimo igiti cy'ubugingo. Hari ibintu tugomba gufata mu mutwe: igiti cy'ubugingo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ku murongo wa 10, umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4. Umugezi uvamo wigabanyamo 4. Umwe witwa Pishori, ari wo ugose igihugu cyose cy'ihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budora n'amabuye yitwa shohamu. Aha ho turabikomeza. Undi witwa Gihoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Ikushi.
Kushi twabivuze ko ari hehe? Ari muri Ethiopia. Ethiopia, umugezi uba muri Ethiopia uzwi cyane ni uwuhe? Ni Fleuve Nile. Undi witwa Hidekeru ni wo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Ashuri, muri Ashuri mwibuke ko ari muri Aziya, hafi na za Iraq. Uwa kane ukitwa Ufurati. Reka turekere aha. Ufurati nayo ikaba iherereye muri Iraq, mu majyepfo ya Iraq, ariko iyo migezi yose ikagenda imena amazi ikaba iva muri, igenda itambuka ica mu bihugu bya za Jordani, ikazagenda ikamena imigezi imwe ikamena hano muri Ocean Indien, indi ikamena muri Mer Mediterane no muri Mer Rouge. So noneho mapu y'isi iteye ite kugira ngo twabona koko ese Edeni iherereye hehe? Mu bantu bazi Pays de Grand Lac, tuzi ko Pays de Grand Lac cyangwa Afurika yo hagati, twahera mu burengerazuba tugana mu burasirazuba, tuhasanga igihugu cya Congo Kinshasa, hari Congo Brazza, ukagaruka hagati muri Central Africa, ugashiramo na Sudani y'Amajyepfo, ugakomeza ukajya muri Uganda, ugakomeza ukajya mu Rwanda, ukinjira i Burundi, ukinjira Tanzania, ukinjira Mozambique, ukinjira Kenya, ukinjira amajyepfo ya Ethiopia na Eritrea mo gakeya, ndetse no muri Somalia, nubwo Somalia ari igihugu gisa nkaho kitakivugwa. So tugaruke rero turebe ngo Edeni, nibura ingobyi ya Edeni iherereye hehe? Ku bantu bize history bakubwira ko umuntu wa mbere yabonetse muri Tanzania, aho bita Olduvai, babyitaga Olduvai ariko ni Olduvai rero iherereye aho bita muri Arusha. Arusha ikaba yegereye hafi na Serengeti National Park. Serengeti National Park iva muri Arusha ikazamuka ikazakubita hafi mu majyepfo ya Kenya, ndetse ari naho hatuye abantu b'Abamasayi benshi cyane, ariho tujya tubibona ukabona bari kurwana n'intare, baba bari muri biriya bice bya Serengeti. Serengeti rero nayo ikaza igahana n'ibibaya by'aho bita muri Ngorongoro Crater. Ngorongoro Crater rero ikaba iri hafi n'ibyuzi nka Lake Victoria, ikoze ku Bugande, igakora kuri Tanzania, igakora no kuri Kenya. Urumva ko isa nkaho ya ngobyi, iyo ngobyi tugiye kugarukaho ya Edeni iri hagati. Ese nibyo koko iyo ngobyi yaba iherereye aho ngaho? Noneho nituvuga ngo ya migezi igenda igaca muri Ashuri, muri Kushi, ikazagenda ikagera muri Ashuri ndetse no muri za Ufurate, akenshi usanga igihugu cy'u Rwanda, uhereye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hafi no mu misozi miremire ifatira mu Burundi, usanga icyo bita Crete Congo Nile. Crete Congo Nile igabanya amazi atemba agana muri Nile, n'andi mazi atemba agana iburyo ugana za Tanzania, ugana za Kagera, ni ya mazi atemba agana muri Fleuve Nile. Andi mazi agaruka rero niyo akomeza aca muri Rusizi 1, Rusizi 2, akazakomeza akinjira muri Congo, akazazamuka akazabyara Fleuve Congo izagenda ikicomeka muri Ocean Atlantique. Ya Ocean Atlantique, ya mazi agera muri Ocean Atlantique niyo azakomeza akazagera muri Amerika, akazahura n'amazi yo muri yimena muri Amazon. Muzi ko amazi y'umusozi ntago ajya hagama mu nyanja cyangwa mu biyaga, arakomeza n'ubundi. So twigarukire rero kuri ari amazi atemba agana muri Fleuve Nile. Fleuve Nile yimanutse ikava muri soko rya Mbirirume, ikikubita mu Kagera, akava mu Kagera agakubita muri Lake Victoria, agasohoka muri Lake Victoria. Uziko n'ubundi Akagera kari kuri Tanzania, kari muri Tanzania, kagafata no ku Rwanda, bigakomeza bikazagera muri Victoria. Nile ikarenga ikazakomeza Ubugande, ikazamuka igafata
Ethiopia. Iyo igeze muri Ethiopia ihita yigabanyamo ya migezi ibiri, ikahita iba Nile Blanc na Nile Vert. Nile Blanc niyo ikomeza ikazazamuka ikagera mu Misiri, yagera mu Misiri igahita yicomeka ikagera aho bita Alexandrie naho ikigabanyamo ibindi bice bibiri bimena mu mazi, aribyo bizakomeza ya mazi akazakomeza akagwa muri Mer Mediterane, azamuka agenda akaburira muri iyo nyanja. Tugarutse muri Ethiopia, ya mazi ya Nili yigabanyijemo kabiri, aragenda akicomeka hafi no mu bice bya za Eritrea, akicomeka akagwa muri Mer Rouge. Yahagera ya migezi, abenshi banavuga ko ya migezi yigabanyamo kabiri ikavamo ya migezi twababwiye twasomye hano mu itangiriro, ikavamo rwa ruzi rwa Ufurati, ariyo avamo rwa ruzi rwa Ufurati, ndetse uruzi rwa Ufurati ndetse no mu gihugu cya Ashuri. Nujya kuri mapu cyangwa se ukabikorera Google uzabireba niko ibyo bintu biteye. So rero ku bigendanye ese none Edeni iherereye hehe? Edeni ahantu iherereye rero iri aho bita Ngorongoro Crater. Ngorongoro Crater ni ikibaya kiri hafi, cyari aba historia bavuga ko ubundi ni ikibaya kirimo inyamaswa zose, ibiribwa byose, ndetse kikaba kiri ahantu hasa nkaho hatuje, ku buryo uhageze wese ni ikibaya arebera hejuru gisa nkaho kirimo hasi. Noneho ku buryo muzi ko hari umusozi wa Kilimanjaro. Umusozi wa Kilimanjaro rero akaba bavuga ko n'ubundi iyo ngobyi ariho yabaga hejuru, ariko kubera ko ihindagurika ry'isi ya Edeni iramanuka ijya mu kibaya. Reka tubereke impamvu n'ababihamya batandukanye, harimo Nabii Elias, ni Umutanzania, ni umwigisha waho, agenda abitubwiraho uko bimeze. Walikufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi za watu wote duniani. Upendo, kupendana wao kwa wao, kwa sababu kazi ya Ibilisi ni kufarakanisha baina ya wanadamu. Yufariqu baina almar'i wa zawji. Uchawi ni kufarikisha. Uchawi ni kutenganisha upendo uliopo baina ya wanadamu. Huo ndio uchawi. Lengo la mchawi popote alipo ni kutenganisha wanadamu na upendo uliopo ndani ya wanadamu. Kugenda avuga asobanura ibintu byinshi bitandukanye ko ucawi cyangwa se ibintu bitandukanye by'uburozi ari byo gutandukanya abantu n'Imana. So hakika huyu Ibilisi, kwa sababu amekataa kukuheshimu, ni adui yako wewe na mkeo. Kwa hivyo Ibilisi akaanza mipango ya kumtoa. Ari gusobanura hariya ukuntu Shitani ni akimara kwigumura ku Mana yese apanga imipango yo kuba yakwataka Adamu na Eva, kuko cyari ikiremwa cya mbere Imana yaremye kandi Imana yishimiye. Kila mmoja anafanyaje? Anaifahamu. Wakatolewa peponi. Hii pepo ambapo walipokuwa wanaishi ni Arusha. Okay, arabivuga ngo Adamu na Eva ahantu bari ni muri Arusha, Ngorongoro Crater. So mwahabonye Ngorongoro Crater, urabona ko ari hasi mu kibaya cyo hasi, kirimo inyamaswa zose, hakaba harimo karakayaga, niho akenshi usanga hahuriye inyamaswa zaje kunywa amazi. Mambo ya sijui chimbuko la wanadamu waliotengeneza hawa mafrimason na wakina Charles Darwin, sio kwamba wameongopa. Gusobanura ukuntu babivuze. Ile walichobadilisha ukweli ni kusema kwamba huyo mwanadamu kwanza alikuwa nyani. Pale walitubadilishia story, lakini the truth is pale Olduvai, sasa wanaita Olduvai pale Ngorongoro Crater pale. Pale ndipo Adam, ile crater lilikuwa liko juu. Rukumva ko ari kubisobanura ko iyi Eden yabaga hejuru ariko iza kumanuka ijya hasi, urabona inyamaswa zose ziba zahaje. Sawa. Kuna watu wamfanya utafiti. Ingia katika Google, utafute mtu mwanasayansi mkubwa duniani anaitwa Stan Dio. Bari kuvuga uyu munyesiyansi bita Stan Dio wahasuye ndetse akagenda agereranya ibyo bintu bigaragaza ko Eden iherereye muri Tanzania. Ametoa ushahidi. So
nk'uko rero twari turi kugenda tubiberekaho, yari impamvu y'intambara ziri kuba ziri kubera muri biriya bihugu. Iyo ubirebye neza ubona, mbere yo kugira ngo dusoze twababwira ko isi ubu ngubu iri kwigabanyamo ibice bibiri. Ubu ngubu iyo ugiye kubireba bakubwira ko hari OTAN na BRICS. Wajya kureba mu isi ubu ngubu hari abakire n'abantu bagenda bakena cyane. Wajya kureba mu bigendanye na kamere ya muntu cyangwa se mu mivukire y'abantu, hari Nilotics n'ababantu. Wajya kureba mu bigendanye n'ibintu byinshi bigenda biri gutandukanya ibintu. So rero ubu iyo ubirebereye kure usanga ubona ko uhita ubona ko mu bigendanye n'ubukungu bw'isi, aho ubutunzi kamere aho bwari bwarasigariye, ni nka kumwe muri Iraki bajya kuhatera bavugaga ko hariyo bakora intuza, bakora ibisasu bya kirimbuzi, ariko baje kugenda barasahura basanga nta kintu kiriyo. Rero n'igihugu cya Kongo nacyo, kuba abantu benshi yenda babona intambara ziriyo, yenda bamwe na bamwe bakaba babibona mu buryo bundi butandukanye, ariko nyirizina ni ugufungura amaso cyangwa ni ugufungura ubwonko tugatekereza neza, kuko igihe turi kuganamo ni igihe kibi, ndetse ni igihe kitwereka ko ku irangira ry'isi nacyo ryaba riri hafi, kuko izi ntambara nazo ni izo muri Ezekiyeli, Gogi na Magogi. Ezekiyeli 38, Gogi na Magogi barimo bararwana. So ni ukuvuga ngo rero ubutunzi buhari nibwo buri gutuma ibintu bigenda bisa nkaho biri kugenda bihinduka. So nakagaruka rero ku nshuti za Kabagema TV, tuzagenda tubigarukaho tunasobanura byinshi bigendanye n'aya mateka ya Afurika, ndetse no ku bintu byinshi abantu batagiye basobanukirwa. Turabakunda, ciao ciao, Imana ibahe umugisha, ibahe byose mwifuza. Mukore subscribe, mukore share, bye.